tuzogira irungu ry'iwanyu. Aya. Hako ni wanyu ntabantu bari bahaba. Na muzehe wawe. Iwacu. Hano mugi. Hani mu mugi natangaye. So ni imfura cyane kuri iya ntazahemuka. N'umugabo. None ga nawe. Yangane datawe. Kusakuza wewe nawe bro. Tugira gutereka no gushaka abamwikorera. Arakira. Muri kumusakura uzana arakira. Mwiriwe gwinikisa. Mwiriwe di. Namahoro. Namahoro. So no wabaye guteka mpambona n'umukabo utafunze noneho. Ndakubwira se ngo namahoro hari daye. Kubera iki? Naba umukaba sinawugize gute. Yo, nubusaza burimo ariko nagize ibyago kabyara we ntaho vuga. Wagize ibihe bya? Muko wawe ntari hafi gucika. Ngo? Ay baba. Mukwanje aragwaye. Aracikanye nukuri umusiza aho. Uko umwana wanje tiyofaka nuko naje napfakaye. Oya ntapaka Imanira hari Imanira yo pfaka se. Niyo mpamvu rusa dore ni pataro ntwayikije hasi. Oya ibyo bivuga byo si kibazo niwe mwanaga nibyaye. Tiyopfa Imana nayo ntiyobyemera. Aha ngambwiraga mbazira amakuru umwana gwaye iki? Uriya mwana yabyutse mu gitondo. Ndagenda nja kureba ubunyana yararaho ngaho gari kumwe na mukazana wawe. Nyuma yabwo nibwo yaje kugira. Barambwira ngo ararwaye umwana aracika. Sibyo ko yari ataracika. Bazaga kumbwira ko umwana arimze. None ugiye kuraga ni umwana arimze kuko ndashakaga aje kwikorera igikuru. Twabashi baraduteye ngushe abanyintuga n'abapolisi. Mwikorera igipoyo kuva mu bikuba neza no mu mikenkero. Mwana wanyamzinshi narumye. Akagira ngende gatuje iyo ugiraga mutwihuta ahubwo. Oye reka ngende mu rugo nanje. Dore ukuntu nari. None se nogeri wanyu meze gutyo wega duburiye mu gasosi. Ngende niruke. Reka ngende je niruke. Mu mwanya muto ndaje. Ngaho di. Reka ngere mu rugo ndaza kubareba. Nagakumbwira ngo yapfuye. Oya ihangane gateceka ngende nje kumureba. Teteka reka kumakurira teteka. Teteka reka kumakurira kuri. Nimuteceke nihanga. Nabona ko sako nubwo ikiro no kwagwirikiza ngo. Nimuteceke nihanga. Iwe. Muri iyo kwa Mana Israeli buke. Uko wa mukwe ntiyo bapfuye wa mukwe waje. Aya wawa ngira gutuko nguko nono. Niki cyaba hano. Yazo wewe umwana warapfuye. Oyo nuko zagenze. Umwana warapfuye. Mana we tugeze gute. Mwihangane. Mukobwa waje wihangane. Ihangane. Ihangane muri kuri. Mwihangane. Winiki, komera. Mwihangane ibibazo byabaye. Urupfu n'umwana ko kiba y'Imana. Umugore waje yantera mu system ko bimeze. Ihangane. Mwihangane. Aze ndahurira kabyara mugongo wabaye igitangaza. Bwene kihuye n'ikibazo.
weniki huye n'ikibazo oya kuragira ngo nimbe kuvuga mu wowe usigana no kwicaza wenyine none umuhungu wari usigaranye akabapfuye nawe takuze wihangane yari umwana se kuriya yari umugabo nta mugabo nari mfite nkuri oya yari umugabo naje ariko ubu ngubu yari amaze kabira nyuhira inkazi wanje yari umugabo bose amezi abirashize niyo uha inkazi wanje yari umwana ukunda abantu yamugira neza umukobwa wanje arapfakaye Nasezerano wanje arapfakaye kunguko oya yihangane nzomurera ndumuvyeyi abaye mupfakaze kuko naje ndapfakaye ndumuvyeyi nzomurera wihangane ndumuvyeyi gwinikiza naringize ngo tuganire mu nzu baracyarakavuye bacariko barira ariko naringize ngo ikiyo nikirangira muzompeze umwana wanje mujane dore ko yarakiri mutoya nibwo yaragishakwa none kavuga ngo wo mumpeza akamujana kazoreba ko umwana azoshakwa ahandi nari kumwicaza ahangahaga yo barufite abandi bana bomushatse ariko ubu ndabona nta bandi bana ufite bo kumushaka none gupeza umwana banza wumva mwana wanje ngubwire ga nubwo buri manyana yanje ari kuri umwana wa aho ningo umwana se sinko kunca amaboko urareba ukumeze urareba imvi zibaye uruyenzi uruhara sinki kubwi none se urumva ko ujanye uyu mwana je zosigara ho zobaho ese umwana ntiyakanteruriye amazi numujanaga Chantal wanje ntazoba gishaka niwe guzobugiye kumfasha wabonye ko nyina nawe yakecu yaritsa araho hasi nta kuvuga none se urumva ngo umuntu yo mujana umva gwiniki kuntu ibintu bimeze none ihangane ukunaje mbi wanje shenyine uva umugore wanje apfuye namasigara shenyine naho we uri kumwe na Nyanzobe kuravuga ngo muzobe uri wenyine Nyanzobe baracakomeye sinkubwiye nabi kupfakaye ariko wihanganura namenyereye kugira sinabi nubwo apfusha umwana mpese umukobwa mutahana Nasezerano wanje mutahana ngo gucinga amaberi nobanishe wakabyara nimba muya mungu umwana ntugira ikibazo nzomurera neza biheka ese kuratinyi inka ndazifite turakoranura nta kibazo inka zawe ndazigusubiza mwari mwampaye inka se ndazibuze sha ugiye kumbwira nabi se nguko umuntu ushinga oya ntabwo ari nabi ariko inka ndazifite twokoranura ukansubiza umuntu wanjye none ga yewe ahubwo yugira ngo nguherekeze ngende ariko umwana se n'umutanga uragira ngo notanga umwana se n'gasigara gutyo Ntakundi reka ntahe umwana nyine yarapfakaye reka ntahe ntakundi umwana we ikibazo nuko kumupfakaza kuko nafakaye nzonareba n'ingabo yo kwa Rutebuka ndebe ko bazomushakira oya bamutwara birekere none se uzoba ise uramushingira ngo herekeze tugende ibindi byo tuzobiganiraga n'ibyaca abanyabyinshi ngaho subirayo reka ngende ngaho utambuke neza gasimba kugeza kure baje kureba n'utwo tunyana dore ko yadusize sawa